Aduh mama tolong beri saya HP Samsung. Mama tolong belikan saya yang pakai kamera. Saya minta dari mama coba harus ditinggal. Mama tolong saya kan. Saya mau foto-foto, saya mau BBM-an. Saya mau SMS-an sama saya punya teman. Saya mau foto-foto, saya mau BBM-an. Saya mau SMS-an sama saya punya teman. Anjing, dada gua sakit. Hidup masih sambil bisa bikin rumah tangga stabil. Tinggal kau pilih mana baik mana ganjil. Saja di minggu depan lunasi angsuran. Kamis Jumat Sabtu tapi satu tanggungan. Aduh sayang yang penting bisa makan. Tetap bersyukur bukan kurangan. Kau tinggal duduk saja terus. Kalau begitu sekarang hidup Niko yang urus Saja orang urus. Terus jam 9 project. Check when all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge my check when all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge. Check when all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge my check when all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge. Video break Nina, kita kembali. Aduh mama tolong beri saya HP Samsung. Mama tolong belikan saya yang pakai kamera. Saya minta dari mama coba harus ditinggal. Mama tolong saya kan. Saya mau foto-foto, saya mau BBM-an. Saya mau SMS-an sama saya punya teman. Saya mau foto-foto, saya mau BBM-an. Saya mau SMS-an sama saya punya teman. Dewasa bukan anak kecil. Anjing, dada gua sakit. Hidup masih sambil bisa